I ćao svima ljudi, danas ću igrati MC, ali na serveru Concraft, ali prije svega želim da pokažem ovaj stadion. Da se sviđa, dugo sam baš pravio. Pa tako da bacite like ako vam sviđa stadion, sam tamo nešto počeo, skroz nebitno. Vidite? Pa ajmo ja krenemo na igru. Ok ljudi, nisam igram baš tačno šta ćemo igrati. Mogli bismo malo kit PvP-a, da. Ok, ja da ću uzmem ovaj. Pa uzet ću ovaj sad, što vidite kakav mi je mač. Pogledajte, 8.25, pogledajte ovo i odelo mi je solidno. Pa imamo krenemo sa PvP-em. Ok, ovo će nešto malo buguje obično, pošto ima ok, jer ako cijel server je sad zabagovao. A na kraju ljudi ovdje neće baš biti prekidano, dođivamo. Dakle, i ljudi otkad nisam igrao MC, gledajte ovo. Svi na jednog i jedan na sve. Već ti imamo. Dolazi vamo, bre, pederu. Ubi, pedera. Pa nisam ja pedera, ne ubiješ. Ne ubio. Okej, ljudi, ajmo. Oje, i inače ljudi, sljedeći je vjerovatno klip će bude sa mojim drugom, Đorđem. Ili kako ga većina koga ja znam zovu Đoda. Veliko ću da ubijem. Što će bre ovaj? Idem. I fuck. Što je bilo? Ima nekih problema. Jeli? Gdje broj? Ne pogledajte, ne neko. Ima slavnik. Si lazi dole bre, imate se. Pa sine, ne igramo skoku dalje, već PvP. Op. Inače ljudi, znam je i bolje da se PvP-em. Ali baš da nisam igrao macu. Ovo nije loš, sam je malo lošija dela. I napravim sam kitom, ali pravim da negdje se ušteka. Ovdje. Koji ovaj li koristi? Pa i ovo nije loše. Zapravo ovaj kit je bolji. Ovaj kit najbolji. Op. A gdje imamo event? Ubio me. Ok ljudi, prelazimo neku drugu igru. Ok, evo nas, samo da imam koju ćemo igru. Ajmo survival games. Oje. Ok, ovdje čekamo igrače. I mislim da se treba bar 8 da bi krenuli. Idemo majki. To. To. Ljudi, da li sam ja. Inače, obavezno postite ovaj server, baš je dobar. I da, pišite komentare da li želite MC
ljudi, kao što možete vidite, ja imam 8 pobjeda. Ne znam što znači. Znači kojnica što sam sad kupio je kilo 61. A dole koliko ima igrača i ne znam ništa znači ovo ispod, pa svejedno 5 igrača. 5 igrača ljudi ovdje ima. Ljudi, dolazite, please. Plus. Igra. Plus. Joj, kako se zove? Tenki. Znam, napisao na srpskom. TNKS. Šta ono što sada prema... Znam da napišem na engleskom, ali... Ljudi, šta se desilo? Nemam pojma. Svejedno, evo mi opet dođu. Oh no! And no shit isn't. Hoću uđem. Želim da uđem. Ušao sam. Sad ne da li obično može se leti. Kjer je dvojica. Pa imaš petara. Još 4. Da. Ne! Ok, uđi. Začetak. To. Pogledajte koliko imam kojenica. 6 nešto, 7 piš 200 nešto. Tako. Šta pre bilo za ovaj server? Šta bre bilo sa ovaj server? Napisam ravno bi. Pardon. Samo izvolite. Ok, čekamo još jednog igrača. To ti mene bilo znak pitanja. Šta ti meni... Op. Gdje je sad znak pitanja? Ok, ne znam. Ok, neću nikada ti naći. Ok. Idem se. Ok, to. A daj mi više! Koji je klinac ovim serverama? Da, čovječ, svaki put. Pogledaj si je puć. Ok, ljudi, stigli smo na ovo. Ne! Kako nisam uzela? Daj, bre, klinac.
Kuj. Daj bre! A tu su neki likovi čumari. O, pa bolje mi je ovo iskreno. Ok, ljudi, idemo mi na drugi server. Što onaj server je sranje. Svaki put, čoče, šta je s tim serverom? Su debili si. Glavno server nema sve, ajmo. A ne, ja ću namjerno nešto igrati. Ništa ga ljudi. Ne. Ok, sad ćemo imati. Je li ima koga? Sad idem da li imam gore. Ok. Nema nikog. Fuck, imaš kak? Evo ga lik, Motorac. To je dva. Dođi. Dođi. Ej, punoglavac. Halo, dečko, ali ti igraš na dva čanka, majka, ne ti vidiš? Let's go, kreni. Let's go. Hajde, idem ti. Ok, ljudi, završio da klip. Jeli, debili. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog groznog klipa, tako da vidimo se u sljedećem, valjda ne tako groznom klipu, tako da, ćao.